a sad mi daj njen broj, da mesto tebe ja raskinem sa njom. Vidjeli ste uvodnu scenu i vjerovatno ste pomislili ovaj Ranko je izludio totalno. Nisam izludio jer upravo to što ste vidjeli u uvodnoj sceni sam ja zatekao u jednoj diskoteci, to jest kako se neke klinke bacaju na tu pjesmu, ko da su im sve lađe u životu potonule. Zato u ovom klipu ja vama želim objasniti slikovito, dočarati kako izgleda jedan prosječan izlazak klin. Kreće oko 3 sata, gdje se prijateljice počinju tagovati na fejsu kao večeras će biti ludnica, bit ćemo glavne u gradu. Onda od 3 do 8 počinje šminkanje, a počinje tako što iznajme avion za oprašivanje komaraca kojeg napune puderom. Onda se šminkaju 5 sati, od kojih 2 sata provedu pred ogledalom plačući jer im se vide brkot. Nakon što su gotove i liče na mumificirani leš Ramsesa II, počinje oblačenje. Obrati pažnju vamo. Nedepilirane, celulitne noge, obuku štiklice od 29 cm, pa hodaju po diskoteci ko novorođeno tele, naravno obuku još haljinicu gdje sjevaju i sise i bulja, onda odluče da se nađu kod jedne od njih kući, jer su njeni roditelji vjerovatno otišli negdje da se mole da ne dobiju više nikad takvo dijete. Tu piju flašu skupocjenog vina, tipa 3 marke i 80. I odmah padaju u status tipa društvo se skupilo, vino nas ubilo. Sad kad su sve strašno pjane, tipa 0,002 promila alkohola u krvi, upute se ka nekoj lokalnoj diskoteci. Pošto svaka od njih ima najviše 7 maraka u novčaniku, naručuju Red Bull i vodku i cuclaju je 3 sata. Naravno, da stvar bude mnogo zanimljivija, odjednom ide njihova najdraža pjesma. Zato što sam ti verovala slepo, volela sam te, lagao si lepo, zato što ti je sve od mene preče, ovo je naše poslednje veče, zato što sam ti verovala slepo, volela sam te, lagao si lepo, zato što ti je sve od mene preče, ovo je naše poslednje veče. Kreću sa igranjem ko epileptičar na heroinu. Pošto su strašno pjane, sudaraju se sa nekim momcima, a najzgodniji od njih izgleda ko specijalac za rad u ruskoj nuklearnoj podmornici. Ali naravno iz džepa mu vire ključevi od X6. Sekundu kasnije ova debela mu zabija jezik do tankog crijeva i uputi se sa njim do njegovog auta. Nakon 45 minuta vraća se raščerupana kao guska koju je neko pogodio rafalom iz puške, a hoda ko da na leđima nosi plinski bojler. Eto toliko, jebo im pas mati. A vama ako se svidio ovaj video i ako dijelite neko slično mišljenje, ostavite ga u komentaru.